Aha, attention TV so nsema koso Ghana mem ha say. Na trend ana ye de beso mo attention TV. So busia say no one ya wo pay loan. Na kire se mo call MTN. Na MTN e de interest atoso no me wasem de. E de mamo. Ni na ene se vandalism apart ene se wo de atodwa se. Se wo ba na sorry na se wo pesika aye dwetre. Na wo de aye adwuma loan no e sha se 3000. Na sa 1000 na ode ma wo eye interest free o ma bibia enka ho na we ana okire mu kire se obi behu obi kra o na mu kra na ntade hyemu enye obehwe kwa na ne sika sam so eye basa ba nanso owu obi na address hyepe na onu ana ebu ne se se ni pe wo sika papa so be kono na one city kra eni ni pocket anunti ode ntade check kra aka ho ende oba asori a ntade na ayi se kuro set okwa na wo select wo de ende de wo ba sori anu achichi achemu de wonya wa de mi kwa na okwa no agege e de ahyem na we na wo sha sori fo nkran say wa wo pelo ni bia no agese wo membership card aine enti se wo ni membership card de a ene de wontimi kra embeji lo ni bi na so lo ni so de e da form boko center fo wo na chese wo je no interest bia eni su kwese de bia wo ba bia na odi bia pa wo ba bia na odi bia pa kakra wo benya na odi bia ba na chese akwese susu lo na han de se wo tua ni wo twa na ha se wo tu susu cause kwese de ba se na odi be na no odi be ba we ana na Agradaa na se evangelist am apart e de to de akoma Ghana for se wo de wa wo chiri bia no bra so we no say ana ebe ye e de amount ebe ko ne ekoti efri ne mu to ansa na no ma menka wo say University Foundation and as na be jumede ebe somo e attention TV so friend was 0548302985 will be including siana ye hyasie amom besia no so no ye fa interest bi there be no interest. No interest. Wait, loan free. See there be a uba. No wa betua bi. Ni nyina mu no age ukita membership card. Ya the card ne ma wa de obeba betua ne atro. Ewom. De obeba betua ne atro wo mu tua wi sika ne ya wo dia. Na say I so kwa so na wo tua ties. Sa. Ne atro ma wo. Ya atro. Enso we ne we wo tua wo sika no. Am ready shout. Because sa de we dey aba no onyame na ama wo sa nyansa no as oba. Engineer say we me from Queen Solomon because onyame sa de nyansa we ama wo se fa bobo krisosum e ma krisosum ntimi fa na mtuma pafira na krisosum entimi nyina e ma ye ne asem ye gidie ni fiefo entensi na binsi ba biara da e binsi ba biara da no musuo ne ko 1 gig so fanta de ne to so 1 gig Osiade yo. Where the Yakupon Yadumo Sunday, heavyweight champion, national church. Yes. Have you gone to Bible? A boutique day. Yes. Wow. Boutique Baba Yakupon show. Miss Jan, I was secret gum. Jesus. Say Onipa, any beji, Unipeben anti assassin, so man who I fa, na a own tradition. Na se anim guasiebe tu nipa amwo hu se sa nipa we a okwi ne ho akire ne obedim poye de dia na ejina na tade shim mame yes na ejina na tade shim se nipa ebenyaw na anipa benyaw ho asem aka na afiri wo tade shim na se wo sorry na se wa dress na se wo need obedim pa ye hunu a ye de obuo any respect de yeden Obetimi dressing so no nika. And na make so na hu so ni. Oh yes. Your appearance will talk for you. Yes. Baby obi wura kwa no tade hyem mpo no etima wo yenkundi fo e wo baby a wo yede wo kɔ etima me nyankopɔn hyira wo etidi wo a wo hwɛ me sesi e no de wani so wo man tena fie eye Sunday na Sunday die wo de bra na bagye na odefo a osa kye wo ntade ma me sa de we bi si da o sense say mani free di me hunu bi da e wo asafo bia mu na ma me wo ma kristosum aye de wo ma kristosum aye nika wo ma se obi e ba sori a owani da so se asafo na okwo wura mu asafo no ye mabusua asafo no ye me ma sa ne me dwe me ma ho sa me ma ho be ye fe no because obi to be kwagina ba bi nka say me kwa sori ewo mama part ho wo de sesa na omo kasa me kwa sori o reverend mama part ho me kwa sori o mama part ho na nipa ne kwa sori na ne ho basa me hu kra me fele it me person me church member bia no ho ye fe na wo te wona camera ne tall so na light ne tall so a na wo so wu say yes wanya ekuo ana wanya sorry papa akodwane a holiday package wo je anointing wo je nwosra wo breakthrough ba me ya wi sorry bibia no na ya ba honam mu sa na ye no
See a hono a 2 service. Spiritual service and physical service. Spiritual one here radia some empire near the year no and I yesu Christo yebi. Abra okoka some ni wie ye eye miracle ni ade nyina kan radia some bibia preach wie ye no o wie no hira aduane so o hira bodo so e na omudi ye enti de yesu ye no yesu ye de yesu anamo so enti ye ya sorry bibia wie no na e wo se ye chewade ane ya chewade e wo se ma wuska ne ya ma wuska e wo se ma watade ane no so ya che ende obia benya bi enti sa e na ete. If your church cannot change you, change your church. The same ma we nyina e ko asori dan kase ne mu awurade ya doma ya piano no ye ko na ya kwa koche ebi wo bag we nyina mu ye koche ama ye nuano mo a eyo mo ni je eyo makono so mo besum awurade nso onwonta de hyemu enye ebi ena ego efom eha no it's bomodin say awurade ya doma Sunday service no unfeli ya shamubo say ya bay ya twem ho say ni Kristo atwen ma ho no ti bomodin say Sunday obeba asori na wonso ebi asonso na kai say ye wipe the tears no onipa bia a wonso wo ahochiremu no erade yakopon eya domo a wonso wonsa ebeka wote sa wonso na wo hwe bag ya ye bi esu ya we eye kente ahodo ya maame no ko wo bi kente ahodo we nyina ye de ka enema no a ye de ko asori fie ya pon ya domo ko sie da we enti se wa ma asori e wo Heaven Way Champion International Church Sunday a Thanksgiving service na why on here ya mana ya boa no esisi ha no enye asante to akra ebi so na ya bi so sha anti no je for modern Sunday we donation to para ya sie rade eya duma e be koso papa pa iti modern Sunday di obeba na woni ya baba so na wonso onsa aka ochefa rade inshallah so obeba asore papa no so iguso ya pake nyamani mina. God bless you so nyamani bi nso na ekuhano badan foforo mu na yaba no nyama we nyina hwefe raso na na ebiku nyama we nyina nya popo ya doma ko sieda bi nyina kwaso fi. We are going to wipe your tears ti bomodin na ebra Sunday sorry saha ni ashawa no eye nyama mu na mu nko Reverend Dr. I was saying how attention TV so evangelist my part and quick loan no so come na solve for any mu crow settings area we dey be solve for ana me dey abeso mo e attention TV say my money hwa money tie ye that's